ҳамада салом алайкум дӯсто. Барномаи имрӯза бояд ки рӯзи якшанбе мебаромад, лекин аз хотире ки хеле ҳам зарурай ман имрӯз мондум ша. Барои ҳамин лайк мондана фаромӯш накунем, бетараф набошем ки ҷое ки метавонем тақсимш кунем. Барномаро тамошо кунем, мефаҳмем ки барои чӣ зарурай. Хоб, салом алайкум ва алайкум ассалом. Як бор дига оғоз мекунем. Чӣ мушкилӣ? Чӣ гап? Чӣ кор? Чӣ кор кардан дар кор? шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо бо промокоди SM Sharipov бе пул рафта ҳиҷома, массаж ва фитобочка кунед. Мерай пиштакота мемола, поҳота мемола. ва ҳамчун доранд доруҳои гиёҳӣ марҳамат. шахсоне ки аз ширами рӯ, пигментатсия, веснушка ва доғҳои рӯй азият мекашанд ва якчанд намуд кремҳо истифода бурдагиянд, аммо результат додагӣ нестанд, пас ман ба шумо экспигментҳои оригинали 4%-аи истеҳсоли Турсия ва собуни пӯсти моро ба шумо тавсия медиҳам. ин метавонад ки ҳамаи ин мушкилиҳоро ҳал кунад. Занг бизанен, бизалайд. Акаҷон инами мо дар шаҳри Қазоқистонаем. Зиёда ай 2 сол меша ки дар инҷа ман мардакам духтарчам инҷа дар мактаб мехона. Акаҷон синфи сеяй. 2 фарзандаки дигам акаҷон, 2 бачааки дигам дар Тоҷикистон дар хонаи модар акаҷон. мо ҳамҷо омадем ки хай кор кунем, зиндагиро беҳбудӣ кунем. инами зиёда 1 ҳафта меша акаҷон ки мардаки ман ай ҳамаи ҷо ай бениҳоят одамои бисёр амҷо акаҷон қариб 20,000 сомони хидмон, ай якташ 1000 сомон, ай якташ 4000 сомон, ай якташ 5000 сомон акаҷон ям хеле қарз гирифтагиян. бовар мекунен ҳар минуту секунди мо дар ҷа квартираам акаҷон омада кофта истиям, пурсида истияншона. як мошини дигар гирифтагӣ будан акаҷон дар амҷа. пули вай мошинам 3 моҳ ма худам амҷа убошса кор мекунам акаҷон дар як дур хела дур амҷа акаҷон 1 соат зиёд мерем ба автобус. 3 моҳ кор кардам акаҷон 200,000 танга. 200,000 тангаш акаҷон 4,5-5,000 сомони худмон меша. агар хато накунам ҳамин қадар пул меша акаҷон. 3 моҳ ма дар ҳамин мошин пул додум ки хай ҳамин мардак як беҳбудӣ кунанд. иҷа дар устои мошин кор мекардан акаҷон. ай ҳамин хазяинам пул гирифтагиян 650,000 ай хазяин қарзор. ай и бачае ки қатиш кор мекунад, вай бача ай Узбекистон, ай вай 345,000 акаҷон. оилаи вай занг зада гуфтае ки ма дар 50,000 танга дар кори ай вайам пул гирифтиян акаҷон. ай як милисаи дигаям 100,000 гирифтиян, хоната ремонт мекунем гуфта. як ҷураи дигашон ай Тоҷикистон омадаги ай вайёрам 100,000 гирифтиян акаҷон. ай магазин 163,000 танга. инами қадар қарз қавла карден акаҷон. як ҳафта зиёд меша. охирон бор ма рӯзи сешанбе саҳар катишон гап задагӣ будум. ман инами рӯз бояд граница равам акаҷон, граница перескат када биём барои документом. агар накунам ма документом место акаҷон наметавонам дар иҷа истода. ина як ҳафта зиёд меша. ман ҳамун саҳар катишон гап задам, занг задам, гуфтум эй бача куҷо шудаин шумо? гуфтаем мебиём мошина соз мекунам, коробкаша мемонам, мефурӯшум, қарзора метимохӣ, одами хел намешава. гаш гуфт гиҷое мери чӣ коре мекунӣ? рафта кардан гир. ай дасти чӣ коре мебия бира бука акаҷон. ай ҳама қарзор ҳама минут ба секунд омада дармона зада истиян ки куҷо да и бача, куҷо да и бача, ки метия и қадар қарзи қавла, и қадар пул акаҷон. намедонам акаҷон куҷо равам, чӣ кор кардан. ман инам як духтарчам катима монд дар амҷа ка. ҳозир ҳадафи шумо вая ҷустуҷӯ кардан. бале акаҷон биёян охи мардакан. ман дар иҷа даи ғарибӣ ма ай дасти ма чӣ мебия акаҷон? биёя хай дар ном видеода магарем сурат, ному фамилия эълон кунӣ то ки дар майлаш ҳозир ман суратша дар шумо мепартом. Каримов Азаматло Сафарқулович, соли таваллудшон 1993, 27 июл акаҷон. хоб баъдан дар личка рӯй мекунем, ба ман монтаж мекунем, мемонам. но ҳолати хитон чанд вақт оила дорем? чанд қадар шуд? 10 сол меша акаҷон оила дорим. мана духтарчам синфи 3 мехона. 10-11 сол мешад акаҷон. ай Тоҷикистонам ҳамин хел акаҷон қарз кадак омад иҷа кор мекунем, метимохта. 10 сол зиндагӣ мекунем бихи ба осонӣ. медонем ки шумо ҳамчун дар статуси партофтагӣ қарор дорен, барое ки худаш ба забони худаш гуфтае ки рав чӣ кор мекунӣ, куҷое меравӣ бра. акаҷон мо пеша камтар гапамон нашид, ҳамин хел вай нашид.
من فهموندم گفتم خیر اگر که زندگیم نمیخواین مرحمت بفروشن ماشینه من میدونستم اینجا این خیلی بچه اکا جون من میدونستم که ایاده کسی اینجا قرض داره همی صاحب خانه قرض داره و این بچه که کتیش کار میکنه اکا جون من گفتم فروش ماشین قرض تونه تین اما پولی که من مثال برایم ماشین دادم تین گفتم میل روی تاجیکستان پیش گودکا و اکا جون نه ای پرای زندگی با کلا میگیرن نه ای طرف این ما دامجا کتی یک گودک ما نخست نرفتن آخه من نمیدونم گیجا رو هم چیکار کنم اکا جون باور میکنه خود میتونم خدای تاری سر یک هفته شید ادنا کلاس نیک ده اکا جون فستیان میدونم هم قدروش برای میکنم قبول نمیکنن اکا جون نمره دستیشون با فکرم علیش کارتگیه و همه قزنگ میزنم نمیشه و چی این وایشون واتساپاشون و این تلگرام و این همشون کشتگی اکا جون ادنا کلاس نیک ده هم مینوت سیکون با زمان گذشته سفر کردگی ادنا کلاسیک استفاده برای اگر حوزی من نمیدونم اکا جون باور میکنین هیچ نمیدونم باور نه که اگر در حالت نگاه کنید گم شدن آدم چند طرف میشود که آدم با یگان مشکلی گم میشود که آدم خودش میگریزه در حالت شما گم شدن این گریختن از شما بله اکا جون این نه تنها ای همه گریختگی اکا جون ای همه انسانی که قرض داره اینا میدونستن که ماشین فروشن این قدر قرض دادن هم میتونن هم صاحب ماشین هم 400,000 دیگر قرض موندگه من وای صاحب ماشین دا زنگ زدم گفتم اکا جان همین خیلی فهموندم شون واقعا را گفتم بیارن هم تخ پاسپورت ماشین تین خیلی فروشم قرض داره تیم هر مینوت چون قرض داره اومدستن گشتن گفتن که 410,000 دیگه ما قرض موندگه من نمیتونم ماشین پلی مرا بیارین گپ زدم میگیرم و کامera چی میکنیم مایلش من نمیتونم مثال ماشین داده تخ پاسپورت ماشین اکا جان کتی کلیتی ماشین کتی جان بردگیان انا ویا گفتن که ما در این حالت میتونم که مثال تخ پاسپورت ماشین ما میتونم شما ماشین میفروشین قرضی مرا میتین آخه اکا جان ماشین فروشم این قدر قرض نمیشه و من حیرانم من چیکار کردن من دیگر نمیدونم گیجا رفتن من نمیدونم باور کنین اکا جان خدا من شاید که اینجا ماندیم در چیکار کنیم گیجا رویم حیرانیم آدم جورش آورده در غریبی خیلی نمیکنه نخوا آدم زن و فرزند آورده یعنی که قرضدارا شما گفتن که قرضدارا برای قرض شما تاوان میشین ها اکا جان هم آمده پشتی دنده رای ما پرسیده اکنه 163,000 تنگش اکا جان قریب 4,000 سامان خودمون میشوه نه من همی حیران میشم بله میدونم ما هم خیلی کار در بین مثال مردم ما هسته لیکن من نمیتونم همه خیلی چیزا فهمیده پرچم وقتی که او قرض میگیره پرچم زنش ما در همیجا بودیم اکا جون نمیدون من میفهمونم شوهر تای میگه بیا شا چی خیلی وای کجا میروه یگان تایی نمیفهمن اکا جون باور کنین همین صاحب خونه میفهمه همین مرده که بق گفت من سر اونا میونه که مخه اکا جون کدام یک تایره دهنش میپوشین کدام یک تایره میگن که نیست تایی نمیفهمن یگم تایی اویلشی زنشی آخه مرد اویلشم زنشم گناهگارم نمایا در اینجا مثال مونده برو در رفته خونه کوارتیره یک تا یک خونگات همه چی مثال داترنش امی آونون همه چی اکا جونم خیلی اینجا کار کردیم اکا گفتیم زندگی آباد کنیم 2 فرزندکم دادن داری اوچه اکا جون اوچه منم یاش نیستم 50-51 در درآمدگی زنکن میل بچه‌م فرزنده تا بکنم 3 تا فرزند دارم اکا جون 1 دخترک 2 بچه دارم نخو پدرش در فکری فرزندای نکنی در این غریبی اونم که جو برام اکا جون باور کنید وضعیتون تاجیکستان ده چه خیلی بزنیم برین تاجیکستان نمیشه نمیتونم اکا جون فرزندم دادن در خونه مادرم مگرم ناموس کنم کار کنم یا کل بکنم بعد برام فرزندکم جمع گیر کنم اکا جون مقصد از خاطر چی که اگر که حالت رفتن میگیره ای خاطر قرضدارا شما در مثال خطر میشه در دولت بیگانه ده انا باید بگم بیاویم شاید تای زمین در دستی هم یا تیم توکلشون به خدا اکا جون خودش مرده که چه خیلی که گرفته انا خیلی خیلی نوازی در ویدیو اوجه بگیم روزک زده دیشه لیکن مقامات هم روزک کتی اوخی
ҳама ҷо додагиашон акаҷон ами намедонем соҳиби хона рафтан заявле навистан лекин мега ай граница баромадагӣ неста акаҷон ҳами дидан вая мега ай хеле одам ай граница баромадагӣ неста мо наметонем вай мо дар шаҳри астанаем акаҷон вай дар шаҳри астана ё алмата рафтагия иша номаълумай ҳеҷ нофаҳмое акаҷон ягон ҷои дигара рафтагия ба фикрам авҷа просто ҳамун телефона ки алиш кана дига шумо наёвенша вай блогер набоша ки биненша вай надонем акаҷон бинем хеле ҳол дорем ҳай шуд ай мо як видео кардан боша мушкил нест ай мекунемша но намедонам аки чӣ қадар хай мешава ҳоям сабаб мешава видео мисол чем ай дига коро паҳн мешава мисол як шиносша мебина худшам палубомо мебина бигзор бинад акаҷон биёяд мардаги хел намешавад нахо зан одамо сага да қади кӯча намепартоянд нахо зана инсон ами хел дар ғарибӣ овардаам хе куна рава и дар ягон мусулмонгарӣ рост намегирад акаҷон бовар кунӣ агар честниша гап занем хеле сар надодай ҳеҷ чӣ гуфтагӣ нест акаҷон ҳамун саҳаре ки ма кор буромада рафтагиам омадиян либосшуна дар сумка ҳамаша ҷамъ кардиян ҳатто голос шаста акаҷон ватсаптона партои ма равон мекунем ма пагашт омадам акаҷон шифанерома уборка кардам хона дара нигоҳ мекунам як вадаласкашон мондагиай сурат гирифта равон кардам гуфтум ки шумо ин қадар қарзи қавлаа гирифта ака гирехтаниен гуфтум фикр намекунӣ голос рӯй кардагиай ки ма дар намекиҷо кор кардаистам ма ягон ҷо гирехтагӣ нестам акаҷон дар ҳолате ки вай гирехтагӣ набоша барои чӣ номерӯшаи хел мекуна барои чӣ номерӯша алиш мекуна ин қадар инсон бале ма ва ё бегонаям ма оилашум ку чӣ ба мая мисол намефаҳмона хай ами хел занак сабр кун мисол тоқат кун ма миём не акаҷон и баъди анами бо анами қадар одам баъди анами қарзорош бо анами пеш як рӯз ним рӯз пеш ай рафтанаш айнами одамо инами 100,000 50,000 акаҷон баъдан гирифтагиай дар мобайни ним рӯз лабай ҳамин сумое ки мегирад чӣ кор мекардам намедонам акаҷон бовар мекунӣ намекунен як вазъияте ҳастае ки ҳеҷ ка намедона ки ин қадар пула ва инсон чӣ кор мекуна бовар кунен ака инамҷа ма кор мекунам хона равон мекунам ягон чӣ хона да инами таъмини зиндагӣ ма гӯем ягон сум ва инсон ҷамъ карда бошад дар 2.5 соле ки мо дар амҷаем ва 2.5 сол мешад дар ҷай ина ма қариб 2 сол мешад акаҷон дар амҷаем як бор документ карда омадам ина иншолло бо ҳамирӯз бояд равам границаи тарафи Москва бояд гузарум биём барои документу акаҷон як мошине ки ина мошинам ина бо ай соҳиби ҳам мошинам қарз мондагӣ будае некем дар ма гуфтанд ки мо қарза додем ҳамаша ма ҳама қарза додагии мо ай мошин қарздор нестам занг задем вай мардаги хел намега мега қарз мондагӣ 400,000 дига мега биёрем 400,000 бутен мега мошина мошин дар амҷа истодагӣ акаҷон некем на техпаспорт дора на калид дора ин мошина ки мегирад хел ҳоз ягон харидорам биёира ягон кас намегирад хел акаҷон запчаст мекунам коробкаша ки ҷо бурда партфтага акаҷон намедонам коробкаша ягон кас да бурда залок додагия ё ягон ҷо бурда партфтага ягон маводи мухаддир қатъи алоқамандӣ надорад не акаҷон не маводи мухаддир нафаҳмидам рости гап маводи мухаддир нӯшиданша и хеле короша ман намедонам акаҷон дар сари қавш мезанад дига и қадар сумаву қадар чира бе ягон беҳбудӣ накарда боша буда боло ма ҳайронае ҳама ҳайронае бовар кунед акаҷон ҳама инсон дар инҷо ҳайронае ки и одами қапла чӣ кор мекуна ҳама инсон дар инҷо ҳайронае одамое ки мешинохтанашам мегӯям мо бовар надорем и одам ҳамхелӣ кор мекуна и одам ҳамхелӣ рафтор мекуна ҳама одам гиревон гирифта тоба кардеста бовар кунед акаҷон хай нигоҳ кунем тоқат кунем то видео баромадан сабр тия шумо дар аллоҳу лекин ҳолатон душвора ҳолатон ман фикр намекунам ки ба зудӣ ҳал мешава ҳал шаванда бале ки дар ин ҳолат набояд одамай хеле ноумед кунӣ но ҳолати шумо душвора ҳолати шумо вай сразу пайдо намешава намедонам акаҷон бовар кунем гуфтисам дасту по хӯрда шудагим акаҷон дига гиҷо рафтан ма чӣ кор кардан ман намедонам бовар кунем бениҳоят хеле аз мо ҳами як видео эълонӣ боша мекунем ша душвор нест дига ягон хоҳиш дига ягон дархост дига нест ҳай кани ҳами видео карда партоен акаҷон иншолло агар ёфт нашавад хай бо иншолло ягон хизматӣ мегем акаҷон ҳазор раҳмат калом саломат бош
раҳмати калон ки дастгирӣ кардем акаҷон. худованд ай шумо орӯзӣ боша, парвардигор ҳамин мардак дар ки ҷое боша ёф шава, биёя мушкилоша осон куна, короша буд куна. худованди карим, намедонам дар рӯи ҷойнамоз дига ҳамин шаву рӯз дуо мекунам акаҷон. илоҷ надорам дига. ду фарзанд ауҷа якташ дар иҷа. аллоҳ қувватон тия. раҳмати калон акаҷон. خب پناه الله باشه. عجایب زمان شده برادرم. آدمیره که قطعش 10 سال زندگی کنی و در یک حالت بگویی که راو چی کاری میکنی بکن برای گم شای مثلا که پرتوی در کشور بیگانه تصور کن میدونی که قرضارات بالای زنت میآیند. یک بی‌ناموسیه. فکر اختیختون برادر در کامنتاری دستنویس کنین. ویدیوهای نوی پیشینه را تماشا کردنش فراموش نکنین درباره کانتون برآمدگی. سلک‌های لازمه در اینجا دسترسی به کورسی بلاگری کسی بلاگر شدن بخواه مرحمت وارد شوین معلومات بیشتر بگیرین. همه خیر تا ویدیوهای آینده. Последний ксиоча бушам. Habib Ni'matov, Atatov, чанд сор шуда хирди шумо.